hisse senedi piyasasındaki işlem hacminin 18 milyar dolar sınırını geçmesiyle birlikte Tahran borsasında yeni bir rekor kaydedildi. Yani Tahran borsasında yeni bir rekor kaydedildi. Tahran borsasında özne sanki yeni bir rekor da yüklem. Böyle. Tahran borsasında hisse senedi piyasasındaki işlem hacminin 18 milyar dolar sınırını geçmesiyle birlikte Tahran borsasında yeni bir rekor kaydedildi. O zaman hisse senedi piyasadaki işlem hacmi üzerine rekor kaydedildi ve yüklem. Böyle. Yani Çünkü Tahran borsasında nabe üzerine hisse senedi piyasasındaki işlem hacmi üzerine o yeni bir rekor kaydedildi ve yüklem. işlem hacminin 18 milyar sınırını geçmesiyle işlem hacmi yeni bir rekor kırdı. Kaydedildi. Tamam. Böyle. Hemen bugünün Yani بعبور ارزش معاملات بازار سهام از مرز 18 milyar dolar. بعبور ارزش işlem muamelat, işlem hacminin bazar-ı siham hisse senedi piyasası, bazar-ı siham hisse senedi piyasası işlem hacminin sınırı geçmesiyle eğer ya mesela erzişi muamelatı be, işlemin değeri de be. Ev ne bu? Rekor-ı cedid der borsa taran bir sebet resid. Ama ev davi hoşe fakat ba erzişi muamelat yani işlem hacmi de be, ev ya da be işlem değeri. Ev ya jber bir avay sanki edbim nabe kamil. Yani hacmu değer de da bir fark avantına çıkina. Allah. Aynı. Tamam. O zaman uygun koyadık ha. Hoşiki vere emimizekin ve erzişi muamelat-ı bazar-ı siham. Erzişi muamelat-ı bazar-ı siham. Hissesinin piyasası İslam hacminin eviyatı bir siham-ı borsa-ı Tahran. Eviyat borsa-ı Tahran ani bir deri. Gerek bu kadar borsa-ı Tahran'ı da bir de şikeste şu kırıldı. Halbuki rekor kaydedildi. O kırıldı o. Eviyat şu hem borsa Tahran ani peş hem yükleme avi şikeste şu ev nabe ce borsa Tahran bari diğer ikinci defa tüne ikinci defa az merzi 18 milyar dolar geçti. Hem de bizim geçtiği ubur o da bir geçmiş yani geçmesiyle فقط بله وحجم معاملات بازار السهام ركود جديرة بالدس أورد بله أبيض نبو ده مقدار معاملات بازار السهام بورصة Tahran borsasının hisse senedi piyasa işlem miktarı miktarının baş şekesi rekor kırmasıyla cedidi yeni bir rekor der in zemine bu alanda burada bu alan yok. Bu alanda bir sakfı 100 milyar dolar resid. 18 milyar dolar tavanına ulaştı. Ebiya ba'ubir nego ebiya zinabe muamelat 100 milyar doları bazar-ı siham der borsa Tahran borsasındaki hisse piyasasının 18 milyar muamelesi geçmesine öbür nego rekordu taze yeni bir rekor برای این سازمان bu teşkilat için mahsumi sayılır. Eğer ev kaç nabe çünkü mahsumi sazman bakma bu. Şıkkı daha uygun böyle. آية Uygun. يعني شلو سسي نوصى شلو سسي راسته عين بله Böyle. Kerem. از بخوينم از هنا
بخوين 44. Türkiye'nin tarımda kendine yeterli ülkelerden biri olduğunu söyleyenlerin sayısı gün gittikçe azalmaktadır. Yani Türkiye nefsa Türkiye emrikin özüne seyda azalmaktadır ki yüklemevi. Yani Türkiye'nin tarımda kendine yeterli ülkelerden biri olduğunu söyleyenlerin sayısı Yani gün geçtikçe yani azalmaktadır. yani Türkiye'nin tarımda kendine yeterli ülkelerden biri olduğunu söyleyenlerin sayısı yani yani Seyda Söyleyenlerin- sayısı ve üzne söyleyenlerin geçti merbuke azalmaktadır ve özüne yüklem. söyleyenlerin merbuke özüne Ha, o sayısı. azalmaktadır. Hatta Ülke sayısı. haberi tabii sayısı. söyleyenler azalmaktadır değil mi? Evet. Söyleyenler Evet. azalmaktadır. Tamam. azalmaktadır. Yok, yok. Ne? Söyleyenler değil. Türkiye'nin tarımda oha vücudu be evke yani evde be bak nesne cera yani yüklem. Yüklem. Tamam yani tamam yani cümle tamam tıkın yani. Mana qadar mana qadar tshitishki koca beje. Bu söyleyenler ne? Söyleyenlerin sayısı Ha, sen söyleyenlerin sayısı özneye azalmaktadır. Tamam. yükleme. Tamam. Bena berxi sahib nazaran ve mütehassisini keşaverzi خودکفایی Türkiye در کشاورزی امروزه افسانه‌ای بیش نیست. کشاورزی امروزه افسانه‌ای بیش نیست. بله. لگوری هنگ اضافه نکه کشاورزی اضافه نکه بر امروزه. tamam o zaman. لگوری هنگی جخوی نظر و فکرا یعنی اوکا o uzmanı de tarım da uzmanın dibin yeterli buna Türkiye de hakkı tarım İro'da beni efsaneyi bişnis. حق tarım eda حق tarım eda Ha? İro Ha? efsane İro yani efsaneden başka bir şey değil. Değildir yani Aynen. efsaneye etişki oktine. Beni. Yani ya evyen abi. Eviyen abi. Ve Mütehassıtın falan bevan işte kimse. efsane tine efsane. Beni bain ki kesani میگویند ترکیه یکی از کشاورهای خودکفا کشورهای خودکفا در بخش کشاورزی است روز به روز تولیدات کشاورزی این کشور کمتر می شود yani evya jipok başlayın evya inaben بله از معنی توليدات كشاورزية إن كشور كم ترمشة توليدات نينه تولیدات نه وانه أوكن يعني أبي كوسات بين تركيا يتالي أشهرها وانا كم دمن تولیدات نه تولیدات امویا elemiştir. تعداد کسانی که میگویند ترکیه در کشاورزی یکی از کشورهای خودکفا است روز به روز کمتر میشود. بله جمارا وان کسی که دبیجن ترکیه د tarım eda بله یک دولت که yeterliye اول کسا بله روز به روز شندکتر دبن evya خوش evya rast بله evya ام اویدش بخوینن از ما تغذی بخوینم تعداد کسانی که مدعی هستند مدعی تنبو ظلما ادعاء كن بادعایش خود تیره میشکرن قط ایجابی خوندن ناکن بله به نظر میرسد کسانی که میگویند ترکیه در کشاورزی یک از کشورهای خودکفا است از واقعیت به دور افتاده یعنی gerçeğe
uzaktır. Gerçekten uzaktır. Gerçekten uzaktırlar. Tişki Yani uzaktır. evana evke vahat bejin dibe evke ot kefaz dibe evana Türkiye kendi kendine yeterli ya gerçeklikten uzaktırlar. Neviye gerçeklikten uzaktırlar. Gerçekten uzaktır. Suriye da tine bu. Bele. Kerem kez ulan. Şöyle penç. Yeki ku bixoza bibêje hebe barê seyda sivik ke kerem kin. O ku tine bê seyda bêje. Bele kerem kez ulan. Evet. Osmanlı döneminde meşrutiyet ilan edildiğinde İttihad ve Terakki Cemiyeti 19 yıllık bir geçmişe sahipti. 19 sal pes ez i'lam-ı meşrutiyet در دوره عثمانی حزب اتحاد و ترقی پا به عرصه سیاست گذاشت. Yani 19 sal pişti i'lama meşrutiyeti dönem Osmanlı da İttihad ve Terakki Cemiyeti Partisi nigefo avete meydana siyasete yani siyaset meydanına atıldı. Çıkıyorsat ne? Ya beriya meşrutiyeti 19 sala kurulmuş ki. زمانی که در دوره عثمانی مشروطیت اعلام شد وقتی که دنم عثمانی دا مشروطیت اعلام بود حزب اتحاد و ترقی اتحاد و ترقی جمعیتی پارتیسی سابقه 19 ساله داشت yani geçmiş ekiliya 19 سالی هبو اوید به زمانی که در دوره عثمانی مشروطیت اعلام شد زمانی که دنم عثمانی در مشروطیت اعلام بود حزب اتحاد و ترقی و اتحاد ترقی جمعیتی پارتیسی به عنوان حزب دارای سابقه 19 ساله هیئت دولت را تشکیل داد به نحوی که پارتی که 19 سال بریه کونه یعنی بوی هوای اویا چی کریه حکومت قرمش کریه اویا تشکیوسا نگو حکومت قرمش کریه دیه تشکیوسا نگو در دوره عثمانی در نتیجه 19 سال کوشش دنم عثمانی در نتیجه 19 سال خباته تلاش و مبارزه حزب اتحاد و ترقی yani çaba و mücadele parti اتحاد و ترقی مشروطیت اعلام شد شبابان و خباتان و مجادله وان مشروطیت اعلام بو راسته اویا گوتن راسته گوتن اما نه معنا جمله جوری tabii ne mana cümle اوی اوکی راسته بی گوتنه اما معنا جوری نی Yani de vaka beynabe. نه no 19 سال پیش از اعلام مشروطیت 19 سال بریا اعلام مشروطیت در دوره عثمانی دنم عثمانی دا حزبی پارتی کی به نام اتحاد و ترقی تشکیل شده بود پارتی کی به نام اتحاد و ترقی تشکیل بود یعنی قرمش بود راسته ارجی راسته فقط معنی جمله جوری نینه Be hoştire. Ben izlema. به خوشتره و Rastı. Ben izlema. Evet. Kerem kin sayın Malakati. Beşi. Türkmenistan bale Türkmenistan kablen duk falan bir nevra görülürse ulaştayız. Türkmenistan daha önce 2 tane erkek kaplanı Rusya'nın şeyine bıraktı. Seçimine bıraktı. Evet. Ki deryek nahiyeyi hafaza süre. Orada bir çevrede bir yerde korunsun ya da korunması Bernizlik şehri Suci şehrine yakın. Peki eviye tercümle eviye pariki disa bebejen. Türkmenistan kablen daha önce Duplenge Nerira 2 tane erkek arslı kaplanı der ihtiyarı Rusya güzaştayız. Rusya'nın seçimine bıraktı. Ki dedik nahiye hafazat şude. Ki bir yerde korunsun. Ne sana. Deryek nahiye hafazat şude bölge ki ben korumaydı. Evet. Bu koruma altındaki bir bölgede der nezdeki şehri Suci şehrinin yakınında Nigehdari Mişeven orada Nevan Pılınga benim havza kıldı.
bir kurulmuş kelime, evet. Beray İhyai Cemiyeti in hayvan, bu hayvan topluluğunun korunması için du kalade pelengi madde niyazes. Yani bu iki dişi kaplana ihtiyaç vardır. Kalada ki bu kalada o mesela de hususa planga olan bejine kadar yani en kedigillerde daha doğrusu kedigillerde gavak bejin dibin mesela du kalada pelang ya şey kalada mesela en bejin beber ya hus çar kalada mesela şiir ya avad bejin yani çar hab دحب سيحب بيويا وشو دوي شو ندير تقول المشكله كلي شو ده معنى قلادة يعني يكون معنى قردان لغة قلادة قردان لغة ويجي بمعنى شد دحقي وان حيوان هذا لشونا صايي وان ده تاني قول المشكله يعني شماري وان ده صايي وان ده يعني هم بله ama bu en uygun cümle ki canetti in derhwast der didari veziri bomşinasi Rusiye in derhwast bu istek der didari yani bu istek evet bu istek bu bomşinasi bu baykuş tanıma der didari veziri bomşinasi ekoloji yani bu Arabi kadani bir baykuş kafamı çözümledim. Bu çevre yani etraf tamam. Yani Rusya Çevre Bakanı'nın görüşmesinde bu istek Sefiri İran'ın elçisiyle birlikte Moskova'da metreşut planlandı, ortaya atıldı. Malum neşut ki yani bilinmedi ki Rusya plangahara bir sureti vam mihat yani onları bir borç şeklinde istiyor. Ve sonra teksir bazgerdanet. Sonra onları çoğaltıp geri döndürürsün. Teksir bu işte pardonu bazgerdanet on geri bakın. Onları geri göndersin. Yani çoğalmadan sonra onları yani geri gönderir. Evet. Ev yazılan basına bu. شو دوام يا ميخاد انهارا براي مشان قادر يعني يجي شو قوايا بو مثلا دويدرا دواكي معنا اويت يا اوا يجي تخازر كو ايوان يعني دائمي ابدي دويدري محافظه ya mihal anhar saray hemşe nigahdarı her zaman sürekli korunsun. Bu biraz olabilir sanki de. No, evya devama peşine cümle. Evya okey. C Evet, beli. No, evya ya mi khahat anhara beraye hemişe nige dare. Mesela ne belki. Ya txaza tekrari. Yani معطوف عليه. بدل دوام بداية زي قيسيدا. Öyle. Şimdi de Çen Pelengi İranira birkaç İran kaplanları Beray İhyai Cemiyetin hayvan bu hayvan grubunun kurulması için der mentıkayı Kafkas bölgesinde Rusya Fırsan'dan Rusya'daki Kafkas bölgesine gönderdiler. Bu uyuyor. Kafkaslar basına bulvederi. Rusya, basa Rusya bu. Pardon. Suçi nigedar mişeve كاجام دين ودرجة كم يدين؟ شان فلانجي إيراني را براي إحياء جمعيتين حيوان جبوا إحياء كنا يعني منوين شام يعني بين شن نوكي أنا تنوكي نو لدانينه popülasyon van حيوانات در منطقة قفقاز روسيا فرستادن براي إحياء جمعيتين حيوان بدو قلادة هون بيقشنين بينعب الله نابه evet hara. Ev nabe. Ya eviye nabe yani jalki şanda suçi ve dere gatiye gele muhafza kan eviye cid beja jbuk Kafkasya dbeje. O dbe براي إحياء جمعيتين حيوان در منطقة قفقاز ويجرى جوتيه براي إحياء جمعيتين حيوان
بدو قلاده فلان ماده نیاز است احتیاجی هست خوش نینه بیا جنابه Ha, o zaman ama veziri muhit zist Rusya çevre Evet. bakanı Ha, Moh dedi ki barayı yine hayvan bedu kalan prim يعني ابيع uyum tam münasebe ebe يعني مثلا دحبه النير والشان دي اما يحتاجيب دحبه ميجي هي يجبوكو popülasyon زيادة Nana avuç barçun bu çünkü livederiz ihya cemiyet derbas bu livederiz يعني ده تكرار ده تكرار شنو وهم جي سوتشي لوكي سوتشي القرمية Bale. قرم يعني سريع قردنزي وقرم هي Bale. سوتشي لوية قفقاز tabii doğuya yani duriye. Ma acele kir ماله تمام از اونم از دوام کم کسی که بخوین Devam ki. تمام مطالعه دانشگاه کمبریج کی نتایج آن بله کمبریج yani Cambridge Üniversitesi mutalae ve yani incelenme ve embejin ki netaici an sonucu ve derneşriye pişkiye New England ev tıbbi yayın dedi yayına yani ya doktor yani tıbbi yayına ki ne yani New England Dve derda böyle çap şode est adiye yayınlanmış girin. basılmış bir yer. Basılmış ve hem şunu işaret mi konent ki ve aynı vaha hatiye işaret kirin ki in daru evi ilacı ya tedaviye hatta mümkün est sadamat-ı qabli naşi ez em isra cebran konent. Mümkün est ki sadamat yani çarpıntıyı qabli yani evi beri ya çatlakı ku beri hemen naşi ez em peyder bune MS MS ya. Ako ev peyder bune debe ku cebran konet wan çatlak acı bicebrine. Yani MS aslında o ki yani mesela nakaşin ki sınır öke insana تكابه حتى إنسان دبر فلجي. بله. دبر كاره ويجي حتى مثلا وان صدمات كوجوي تشيبونه. ولا في علاج يدنا في علاج كابنه يدن شيء شوية. ويا جي تداوي كجبران كه. بله. نقطة ki masraf این دارو yani masrafa ve ilacı میتواند دکاره کو عوارض جانبی جدی داشته باشد. Yani demek ki yan etkiye vsa ciddi ve yine meydani. Ciddi yan etkiye ciddici okey yani. Peyder bike. Ekaja en bana lebnerin goyen mi tavanı. Yani sahip değil mi daşte başladı? Yani daşta başı mesela ben emdibecin yani manatın sahibi fakat derece bakın mesela kurmancı hem de evdikin demek yani hem bejin yani ki yan etkiyaci çevke yani. Evet. Mele. میگویم میتوانند سلاح نیرومندی برای معالجه لویسمی برای مقابله با بیماری MSI باشد. MS باش. بله. میگویند آتیه گوتن که میتوان گویند. Dibêjin ku میتوانند سلاح نیرومندی yani ev silahı yani güçlü silahaki güçlü yani silahaki kuvvetli silahı güçlü برای معالجه لوسمی يجبون نخشینا تداوی کردن لوسمی برای مقابله با بیماری MSI باشد دبه کو MS بجن MS باشد بله دبه کو ابیا دقارشی نخشینا MS دا وره کرن شو yani القارشی ده زنا yani goyan mi tamamen silahı niromendi yani silahaki güçlü برای معالجه لوسمی bu
درمانکردنا لوسمی را برای معالجه لوسمی یعنی برای مقابله با میرایی ام اس باشد یعنی او تشتی کد قاشی لوسمی داته مثلا قلان مشکل سلاحی که وسا گشتی یعنی علاجه کی گشتی قاشی و نخاشینا ام اس داجی به قلان مشکل یعنی قاشی و داجی به که بکارانی یعنی مالزونا بعلاوه تأكيد کردند yani ek olarak تأكيد كرنا كو این مطالعات henüz در مراحل اولین است اوان incelenme هی در مرحله اول دایا هی دوام بکنن دارویی که برای معالجه لوسمی به کار می رود او علاجا کشبون تداوی لوسمی به کارت آنینه با این حال به وی حالی آنها اخطار میدهند اخطار میدهند اویا ویارد ده نه با این حال تبی بی هوایجی آنها یعنی اوان ام بیجن اوکا یعنی وانا به araştırmacı اوانا اختار میدهند یعنی وسا او دکن یعنی ام بیجن uyarıdan şey ki masraf این دارو خرجنا kullanmışkına ve dermanı میتواند دکاره عوارض جانبی داشته باشد yani heneki yan etki acı bike yani این دارو در سال 1907 کشف شده است و سال هاتیه کشف کردن و علاجی کی مصرف او خوب بناگره yani en uygun vakit seyda go de hoş bele duran kerem gezduran kaçava az bulam de mesela oha دبي مطالعه دانشگاه کمبریج که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند چاپ شده است همچنین اشاره می‌کند که این دارو حتی ممکن است صدمات قبلی ناشی از MS را جبران کند با این حال طبیبی هوایی yani tamam evet işte kimse var mana cibran bikevan sadamat hani ama با این حال tabii bir havayı avan araştırmacıya ihtar miden yani uyarıdan ki masrafı in daru yani kullanmışkına bir derman yani mitavanet avarid canibi ciddi daşta başlar yani evyaciye tamam bir edvize de faydalı fakat demek hene ki yani ciddi şey seda evet tamam mesela anha kudere ka danışma araştırmacı derbasına bu kişani anha goten eser biya sekinim مطالعه دانشگاه کمبریج کی نتیجه آن در نشریه پزشکی چاپ شده araştırmacı derbasına bu araştırmacılar ka kudere derbasına yani gava mesela بتديجه اوك مطالعه را لازمه شيء انك انسانك وفي مطالعه يمكن نوصل yani Cambridge Üniversitesi'ndeki mutala'nın inceleme neticesinde نتایج آن در نشر پزشکی نگلان طبی yayınlamadaki yani çap سیاقی فعال تیزانی شد سیاقی سیاقی tam çünkü bu ana لما مگو واندن مثلا کی جا بیشن دارویی که برای معالجه لوسمی بکار می رود که مصرف این دارو می تواند آوا عباره رکیکه یعنی برا سیدالی هر وقت پرتن است مال قدری کریم که ازونا بله tamam دارم پاشلیم نه بله پژوهش‌ها بیانگر آن است که گوش دادن به موسیقی منافع بسیاری برای کودکان دارد و چنان به نظر می رسد که ایجادن که تغییرات کی جمله uygune yani araştırma beyanگر ویانه که گودانا موزیکی انکی منفعت پر جبو زاروکارا را صاحبه و بوی هوای مثلا تی دیتن که ایجاد چه کودکان دارای گرایش به موسیقی زاروک یعنی صاحب میلا به موزیکی وانه در ریاضیات در ماتماتیک آدایه و خواندن دا بهتر یعنی کودکان دارای گرایش به موسیقی اما ها بخینن
زاروكي كو يعني صاحب ميلا بموزيك فانا او زاروك در رياضات وخواندن ماتماتيكي ودخواندن دا بيجي رياضيات ماتماتيكا راج بيجن او جو سيبور راج بيجن يعني بله اذن دبي دا كي جادگرن ونزانن در رياضيات وخواندن فقط ماتماتيكا بگرن بهتر از دیگران هستن ادنا daha بهترن yani جوان daha başarılı پیش Tabii uygun koyadı keseda. نورماله از اونم شو فرصتا مره د سیپور دا مبل موزیکی گلاری که پرتنه بگو فرصتا مره yani müzik da heyecan ya müzik da heyecan ya spor da heyecan ya normal yani بله yani این نکات میتواند به شما کمک کند اوان نکتا این نکات شکی کار به آلیکاری بکه تا کودک تان را جبو کن زاروک خو با موسیقی آشنا کنید یعنی وان به موسیقی را آشنا بکن یعنی وان موسیقی مهم بکن یعنی برای موسیقی ممکن از اونم این نکات دبیجه اما اوته علمش کنه چکی نکات در بس نبود این نکات کد بیجه yani این نکات اویا اکلمه نه کد تشتی کد ویدا در باس بیه yani mesela گودانا موزیک اویا مثلا ببیجن و منفعت بیتم پردوانا yani مثلا تبيجي این نکات که رأینا نکتل بده در باس ببن اویا لفظ نکات نه لازمه اما اینکی بمعنى نکات کشکی در باس ببن تبد به Aynen. فرق خشكنينه يعني وياه. بله. سي دي هاي مخصوص كودكان يعني وان سي دي خاصة بزاروكانه كودكان را وان سي دي تهيئة كنت يعني وانا حاضر الله مش بكنو تأمين بكن وانهارا وان سي دي در اختيار كودكتان در اختياريا يعني زاروك خو بگذاريت بدن وان وتسليمه ممكن يعني برشا قلان بله. كودكان ميتوانن زاروک کارن هنگام بازی وقت لیسکه دا یا درسخانی یعنی از وقت درسخواندن دا موسیقی گوش کنند یعنی گوبدن موزیکی یا یعنی اویا چه ناوه وقت لیسکه دا و وقت خواندن دا گوداریا موزیکی چه ناوه کودکتان را زاروک خواه به تماشای اجرای زنده موسیقی به تماشا کردن اجرا جانلی اوا موزیکی در سالن‌های کنسرت در سالن کنسر ببرید yani زاروک ببن سالن کنسر کجبو کد اجرا جانلی olarak ona tamaşa Sanki yani خوشتره چهتره بله سیدا راستش بله زلام بله کی جو دوام که کرم که سلام قدری Azim. Nasrat Tamam. Bu belki merhum yeki az ustadan namdar felsefe ve mantık ve udvi peveste Frangistan zaban ve edeb Farisi bud. Yani ev merhum derbaz kim ki o meşhur felsefe usta hocalarından, mantık hocalarından ve Farsça edebiyat ve dil kültürüne bağlı bir öğe idi. Şimdi Reisi Frangistan Zaban ve Edeb-i Farisi Peyam-ı Tebriki derbare bazniştesteki ustad dad. Ev yakad nabe ve Farsça Edebiyat ve Dil Kültürü Başkanı bir tebrik mesajı bu baznişteki emeklilik hakkındaki bir tebrik ustad dad. Ustada bir tebrik verdi emeklilikle ilgili. Yani Üstad Kiye çi mesele bu hiç alakası yok. Ben Doktor Muhammed Hansari pes ez yek devre-i bimari bir hastalık döneminden sonra rozi Perşembe günü sezde İsfenma 13 İsfend ayında 1388 kameri dar-ı fanira vedako evyedbe yani fani dünyadan vedalaştı ve merhum یکی آوا ده با فوت این استاد بزرگ یکی مریض مرا لازمه سیدا با فوت این استاد وفات کریه ایجا مرحوم یکی از استادان نامدار فلسفه و منطق و غابیه بله
belki ev yazı ba Fawti in ustadi buzurg dünyayı ilm ve edebi İran, İran'ın edebiyat ve ilim dünyasının büyük ustadlarından olan onun vefatıyla Fawt geçme besuk u nişest. Besuk çi bu? Besuge o nişest. Suk yani şine, yaz. Ha. Yaz. Ben. Evet, yaz besuk he. Ali ulan bunu zanı bu. Suk ayrıca suk begay mana evke şine. Ha, bele. Suk Cai Khali merhum Doktor Muhammed Khansari Doktor merhum onun boş olan yerine dermeyani dostları arasında hemşe ihsas hasut her zaman hissedilecektir. Onun yerinin boş olması Sanki devamlı. sanki B uygundur Seyda. B. Yani B uygunu. B خوشه. Öyle. حرف كده شو بخوينا زولان يا بس ونظام بخينا قصدي بخينا شويات قدر. ايه تمام تمام زولان evet بخوينا اما هاتن سر پنجی نفسا زولان پنجی من ابو گزارشی از سال 2005 تا پکی اکنون اویه یعنی اویه نه اوکی من ابو گزارشی نه اضافه تمام من ابو گزارشی یعنی لگوری راپوره کی از سال 2005 تا اکنون جه 2005 حتی نها تعداد کودکان زیر 11 ساله که از تلفن همراه استفاده میکنن جمارا وان زاروکی که بنی 11 سالی دانه جه تلفونی که بخورا دیگر یعنی جیب تلفونی نه انا جيب تلفونيه استفاده كن تلفوني همراه لسرها معنا جيب تلفوني يعني جيب تلفوني استفاده كن میکنن رشد قابل توجهی داشته است اویا تشتکی کو yani yani رشد قابل توجهی داشته yani usaz yani göze çarpar bir şekilde sayıları artmıştır yani. Rüşd mana yani fırbunu zedebune yani. Bale. Yani sayı mı zedebune? Yani sayı var yani belirgin bir şekilde sayı on zedebi yani. Bale. Ve تعداد دکتران ki nokta icra kaçık. İca jmara keçka ki ez telefoni hamra istifade میکنن evci kuş telefon cep telefonu istifade ki takriben dö beraber تعداد پسران است. دقت İcmari kurkanı. بله در استفاده امیجا ورفرا از اونم ده هر دویا da نقطه هي yani hem siyak ve hem sibak eden nokta هي yani evvederi داشتهست evvederi cümle قدیه و اویاجی گره جمله کی وصابه اوجی بقده و ضویه و نقطه اجا واو عاطفه عطف ببسر بله جمله کتام به در استفاده از رایانه دختران از پسران بیشتر کنجکاوی هستند کنجکاو هستند دی استفاده کردن از رایانه دختران yani rayane yani bilgisayar bilgisayarı küçük از پسران بیشتر yani küçük جکورکا بهتر کنجکاو هستند yani meraklıyne پسران بیش از دختران به فعالیت‌های مثل دانلود بازی و مرورگری و به علاقه دارند yani korrekt لاوق بهترش keçka به فعالیت‌های مثل دانلود yani لگوری دانلود بازی yani او indir کدویژن و مرورگری çık bu terboçe داولان كلمة إنجليزية أظن بمعنى إندرة داولند دانلوب باردو أبيا دانلوب أبيا دانلوب دانلوب بازي دانلود بازي يعني نبي oyun ki download mana indirme oyun indirme oyun indirme download yani indirme bazı
Ama Daha oyna. bazı yani belki kumer indirmiş ki çünkü dağıt yani. Kurmacı hemen bir dağıtsın. بله Tekidin indirme mesela inzal بعربي بين. تمام از اونها ومرورگری ومرورگری يعني مرور جري ويب او دو ويب سلسله كو بگرن علاقه دارن مرور جري يعني وان تراجي ويب ده علاقه دارن علاقه وان هي يعني ابا بسرج ابا دكتوره بيتره بله چون علل استفاده کودکان از تلفن همراه مختلف هستند مختلف است مختلف است نه çünkü çün muhtelif است خوازه که در نقطه داره چه نامه çünkü çün علل استفاده کودکان از تلفن همراه مختلف است بله نظر که هم مجبور مختلفه گرتش کی پارا وره که تمام که نیست امروزه مکاتبه از راه اینترنت جای تلفن همراه را گرفته است ایرو مکاتبه از راه اینترنت yani nefsandına internet yolu kod bejen. Mukatabe yani yazışma. Karşılıklı yazışma. Yazışma yani karşılıklı benim bir tamam. yazışma. Caya telefon az raya internet caya telefon yani buraya internet raya internet jaya interneti bana ya caya telefonu emra girdi. Cep telefonu girdi. Yani mukataba buraya interneti cep telefoniya girtiye. بله. بر اساس این گزارش هم اکنون 20% کودکان از تلفن همراه استفاده میکنند لگوری و راپوره بله لگوری و اوکی لگوری و راپوره کد و این گزارش خود به داری همه که حیان ها 20% صدی 20 کودکان صبی از تلفن کودکان از تلفن همراه استفاده میکنه استفاده میکنه مثلا زبی وکهانه حتی آنا یعنی جسدي 20,000 كا جيب تلفونية استفادة دكن وتعداد دكتوران او جعت ابصر بدرهم الشباب بله خوشتره بله اصابكم الله خيرا كثيرا خذي خيرا ومزنك الله خيرا كثيرا